Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar ikro ke-6, halaman ke-13. Ada hukum nun mati atau tanwin yang berhadapan dengan huruf-huruf ikhfa yang menjadi samar, bindeng ikhfa. Ada Ibu Nur Hayati Harahap di Durin Sawit. Silakan Bu Nur. Makasih Pak. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta wa Anta antum wa wa antum tutla. antum tutsla Wa man antum tutla wa antum tutla. ulang Pak. Wa Iya. antum tutsla man Kemudian man tatawa matatawa bukan totowa ya. tatawa Matatawa matatawa man tatawa ang matatawa. Kemudian ang takulu antakulu au aksnantum au aksdatum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. inna nahnu nazzalna inna nahnu Salah. nazzalna Inna gitu tenang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayo. inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya. Inna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bil unsya Bil unsa wa kuntum azwajan salasa wa kuntum azwajan thalatha. Kemudian khalaqaz zakara wal unsa khalaqal dzakara wal untha. mislu hazil unsyayain Mislu hadzil unthayain. alal alal insil azim Alal hinsil azim. Alal hinsil azim. Kemudian wa raihanu wa jannatu naim warai
Waraihanu wa jannatu na'im. Ulang, Pak. Kemudian, iya. Lanjut, Pak. Lanjut, Ulang apa? lanjut. Lanjut. Oh, iya. Iya, yang ini silahkan. Yuk. Numat numati'uhum qalilan summa nattaruhum ila ajabin qalid. Numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghalidh. Kemudian Mingju Miju' wa manja wa manja' musin janafah Janafa at at Taurat wal Injil. At-Taurat 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 wal Injil. Innal abror Lafi Innal abrara lafi na'im. Diulang. Ulang ya, Pak. Iya. In innal Innal abror lafi naim. Innal abrara lafi na'im. Kemudian wataro Wataro kul wataro wataro kul wataro kulla ummatin jasiyah watara watara kulla ummatin jasiyah. Kemudian kullu ummatin tud'a ila kitabiha kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kemudian wanadaina wanadainahu wanadai wanadaina wanadaina wanadainahu min tur. iya ninja Dari mana? minja nibitur Minjani minjani bituril aimani wanadainahu min janibit tur min janibit
turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Bu Nur, diulang lagi. Internetnya Bu Nur. Bu Nur Hayati. Internetnya tertutup. Bu, terusin. wana dainahu min janibit turil Aimani. turil 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 aimani. aimani wa Wa qarrabna qarrabnahu. wa qarrabnahu naziyah. Najiyya, jangan ada hanya. Najiyya. Ya, Wana وناديناه من جانب الطور الأيمن من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Kemudian Bu Nur Hayati. min duniha. Jangan hah, jangan ada hahnya. Min duniha. Jangan hah. Min duniha. Min duniha. Kemudian Bu Nur Hayati. Indasyid. Jangan indasyid. 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 Indasyid rotil muntaha. Indasyid. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Kemudian. Ulangi Pak. Boleh. Indasyid rotil muntaha. Inda sidratil muntaha. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah wa Iya. ma yabussu dabbatin ayat Dabbatin. berhenti wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaum Panjang. Ayatul ayatul liqaumi yuqinun. wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Kemudian Bu Nur Hayati di Juren Sawit, Jakarta Timur. Silakan. Balahum. Allahum mau'idul layyajidu min dunihi mau'ila. Balahum mau'idul layyajidu min dunihi mau'ila. Kemudian
Wama wamali ahadin wamali ahadin indahu min nikmatin tujza. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Kalau ibu tujzah, jangan ada hanya. Tujza. Coba diulang. Bu. Nur Hayati, internetnya putus-putus. Iya. Ayo. Wamali ahadin indahu min nikmatin tujza. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Kemudian Min zurriyah. salah Min zurriyah, bukan duriyah tuh, bukan ada tasdid. Zurriyah, kayak ditahan dulu sebentar, Ibu. Di ronya ya, Pak? Iya, Min roknya juga, iyanya juga, bukan dua itu tasdidnya, ya. min Heeh. min Jangan minjur, zurriyah. jangan minjur, minzur, zal, Min minzuriyah. zurriyah. Min Min dzurriyyah. Saya ulang ya, Pak. Min Boleh. zurriyah. Min dzurriyyah. Kemudian Anzil anzil kornain. anzil anzil qarnain. Anzil qarnain. Kemudian Yatimang dak yatimang damakrobah. yatima yatima dha makrabah. Yatima dha makrabah. Kemudian Au miskinang jangan dam au Bu. Au gelap. Aunya sekali au aja Bu. Au mis, jangan au. au miskinang jamat robah. Au miskinan dha matrabah. Anjar A, tahum jangan Anjar Bu. Emang Ibu orang Betawi? Anjar. Anzar, zal. Jangan Anjar. angzar angzar tahum amlam tungzir layu minu. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemudian Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda.
ولا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Kemudian un un unzila unzil unzil inzalaltum inzalaltum lanangzi'an lanazi'an lanazi'an. au Kemudian yul au yulqa ilaikan jun au bukan ilaihi, takunu. Bu. Oh iya ya, lupa, Ilaihi, maaf. jangan ilahi. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Au yulqa au au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Kemudian Tang Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. nggak boleh hakim, nggak boleh putus. Hakim, hakim. Jadi hakim harus adil. Ulang ya Pak ya. Hakim, ayo Bu. Tang Tanzilul Dan kitabi tanzilul tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya Bu. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemudian yang ini Bu, berikutnya. Wa anjalna. Iya Bu. Wa anzalna fiha ayatim Ayatnya juga panjang ya Bu. Ayatim panjang dua-duanya ya Bu. anzalna fiha ayatim bayina illa allakum tajakkarun. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kemudian Min ayatin au A-nya nun panjang min ayatin min ayatin au nunsiha min ayatin au nusiha.
Ulang, Mbak. Kemudian nggak usah, udah bagus. Terus Qaulan sadida. qaulan sadida. Khom Kemudian khamsatun sadisuhum. khamsatu khamsatu sadisuhum. Utilal insanu ma akfaroh. Qutilal Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian Ibu Illa illa man illa atallah illanya illa panjang illa oh, illa man atallaha biqalbin salim. man atallaha biqalbin salim. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, beriman dan bertakwa pada Allah, hati kita akan menjadi tenang, menjadi selamat. Kemudian La 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 ya la ya la ya aisyu min roh bukan la la yai asumir rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kecuali orang kaum yang kafir. Yang selalu putus asa dari rahmat Allah itu orang-orang kafir. Orang-orang beriman jangan pernah putus asa. Karena harapan asa itu harus selalu ada. Dan Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Yuk. la ai asumir Bukan lai ai la yai bu. Bukan la ai la la yai la yai. la itunya lahnya itu Pak ya Iya la ini barisnya punya iya bu, bukan punya alif. La-nya kan oh, matobi'i. la Hmm. ya la ya la ya a- Ya, la ya asu itu Pak bukan. La ini punya alif ke sini la. Ya-nya ini baris ini punya ya. La illa yai asu. La yai asu. Ayo lagi bu. la ya asu mirrahu hillahi Mirrauhil. La yai mirrahu asu mirrauhil. La yai asu ya mir. asyumirrauhillahi ilah gitu Pak. La yai asu mirrauhillah. Nanti ibu ulang dari La mirrauhil lah. la yai asyumirrauhillah Iya. Ulang lagi mir dari mir. mir mirrauhillahi illa mirrauhillahi illal qaumul kafirun. Iya. Ini ada yang nanya, Pak Adi, kalau 1 jam itu satu ikro, ikro satu ikmat, boleh kalau ibu pinter mah ya. Ini berapa halaman aja jolet, nyungsep. Boleh kalau ibu mau jadi ikro 1 sampai ikro 6 1 jam ya, kalau bisa. La yai'asu min rauhillah. Min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan suka berhitung dengan uang ya kalau untuk Allah, untuk jalan kebaikan. Kalau berhitung nanti uangnya habis dengan sendiri. Kemudian min sya'air.
min sya'air. Pendek, Bu. Min Min sya'air. Min min sya'air. sya'air. Min sya'air. Kulna Kemudian kulna izang satoto. Qulna Qulna idan syatata Qulna idan syatata. Kemudian Kulna idang idangnya jangan satoto. ditahan ya Bu ya. Oh, Qulna idang, yang ditahan angnya. kulna Qulna idang idang idang, ha, jangan satoto. ditahan. Ya, lagi Bu. Kulna idang satoto. Shinnya besar. Qulna idang syatata. Kulna idang satoto. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Kemudian Wayung si sahabal sahabas sahabat. sikol. Wa Wayung ya. sahabas sikol. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Sa ujung dulu cedal ya. Yang Ya. shinnya yang pertama dong. Wa Wayung yunshi'us sahabat thiqal. Lagi Bu. wayung si usahabas sikol. Sahanya panjang Bu. Sahabat sikol. Wayung Sahabat. si usahabas sikol. T-nya pendek. Wa yushi'us sahabat sikol. Wayung si usahabas sikol. Kemudian Summa ijasya'an. Summa bukan, ijasya. idahnya panjang Bu. Ibu kalau idah ija ya, padahal ibu orang orang itu loh, orang Medan bukan orang Betawi. Tapi guru-guru ibu Summa mungkin orang Betawi, ija melulu ya. Orang Betawi itu memang ija. ija, padahal bukan ija. Orang Betawi yang pintar semuanya juga enggak. Ida, jangan ija. Auju, orang Jadi apa? Betawi itu auju. Aul tuh bukan auju ya, salah. Salah itu kadang-kadang A'udzu. imam sholat itu auju, bukan auju. Aul tuh zal ya. Bukan ija, ilza ya. Itu Iza. ilza, bukan ija ya Bu ya. Ayo. Why? Mana sih tadi? Summa iz. Summa Summa iza. ida. Summa iza. Summa iza. Summa iza sa a angsyaro. Bukan. Summa ida sya'a'ang. Sya'a'ang. Syarah. Gitu Bu. Summa ija sya'a A-nya angsa. pendek. Summa ija sya'a angsyaro. Pendek. Summa ida sya'a'ang. Syarah. Summa ija sya'a angsyaro. Kemudian Min syarri ma khalaqa. min syarri ma khalaq.
wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus. Ibu tinggal belajar lagu aja dilembutin ya. Suaranya udah kenceng, udah tinggal lembut. Orang mi dan ba. Ya, wa nukhriju. Wa rizulahu yaumal qiyamati kitabayal qahu mansura. Itu namanya nyuri napas. Kalau nyuri napas itu hukumnya haram. Gimana ya Pak Kudin? Nah, tinggal dibagi dua kalau nggak cukup napasnya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba. Kitaban yalqahu mansyura. Gitu Bu. Bagi dua ya. Wa rizulahu yaumal qiyamati kitaba. Mm-mm. Ulangnya Pak, yauma. Yauma boleh tapi Kitaba. kejauhan. Kita ba aja nanti ibu nggak sampai lagi. Kita yang bagus dari Kita yauma. Tapi takut ibu nggak kuat napas. Iya. yalqahu man Yalqahu. yalqahu mansura. Yang bawah. Mimma mimma ing sodid. Iya tapi soalnya pendek. Mimma mimma sodid. Mimma ing sodid. 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 Kemudian Mimma ing sodid. mm-mm. Mang solahamin abaihim. Bukan min ya Pak Bu. Ma salaha min abaihim. Mang solahamin abaihim. I-nya pendek. Abaihim. Man solahamin abaihim. Iya, kemudian Yaumala yugni anhum yugni. Ni-nya panjang. yaumala yugni anhum kaiduhum say'an walahum yungsarun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun. Kemudian Fal ya'mal amalang solihan soalnya panjang. wal Solihau. fal ya'mal amalang solihan wala yusyrik Ya, wala yusyrik. wala yusyrik bi wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada.
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kemudian Qaulum mak. makrufum. Ibu kayak orang Jawa juga. Orang-orang Jawa tuh mak. Tadi malam banyak yang ngaji mak. Itu ain mati bukan mak, bukan kekap tapi ma. Wakil presiden kan Qaulum Amin Ma'ruf bukan Amin Makruf. Amin Ma'ruf bukan Makruf. Ya, Ma'ruf. Nanti Pak Amin marah dibilang Makruf ya. Amin Ma'ruf. Qaulum Bukan makruf. Makruf, Bu, bukan Makruf. Qaulum mak Ma qaulum ma. qaulum Nah, ya. ma'rufum wa Mm. magfiratun khairum min min shadaqatiyat ba'uha Yat aza ba'uha. Yat hanya panjang. yat Yat ba'uha ba'uha. yat ba'uha aza. Nah, itu sampai tapi bacanya Ibu putus-putus namanya ya. Itu Coba ya. mungkin metode dakwah ya. Dibagi dua aja. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair. Nah, sampai situ dulu. Qaulum ma'rufun wa magfiratun khairum Wa min maghfiratunnya sodak. idhar. Wa maghfiratun khair. Oh iya. Khair. Iya. Qaulum ma'rufun wa magfiratun Qaulun khair. ma'rufu idgham bigunnah. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun idhar. Khairum idgham min ikhfa. Ini harus ngerti tajwidnya biar mantap. Qaulum qaulum ma Ma qaulum ma ma'ruf. qaulum ma qaulum ma'rufun wa magfiratun khairum min Ibu kan nggak cukup shadaqah. napasnya. Khair sampai situ dulu. Oh, Kalau sampai akhir ibu ya. itu namanya nyuri napas, itu haram hukumnya. Nggak boleh nyuri napas. Qaulum nang Pak. Mm-mm. Qaulum ma'rufum wa Ma'rufu, magfirat. hukumnya idgham bigunnah. Qaulun ma'rufu gitu, Bu. Qaulum ma'rufum wa magfiratu khair. Wa maghfiratun khair. Wa magfiratun khair. Iya, kemudian Wa magfiratun khairum min min sod min shadaqati sodakotini sodakoti yat bahu ha yat yatba'uha bahuha yat bahuha aja yatba'uha yatba'uha yat bahu yat ba yatba'uha yat bahuha aza. qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Kemudian Bu, watarhim. Watolhim mandud Watarhim mamdud. Kemudian lahu zurriyatun lahu dzurri kayak yang tadi lagi tuh, Bu. Lahu 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 dzurriyyatun du'afa. lahu lahu zurriyatun du'afa. Lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian Wa kullang
lahul amsal. Bagus. Lahul amsal. Lahul amsal wa kullang tabbarna tatsbiro. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Kemudian Waqalat zo. Wa zalimuna qala intat zo bukan zo to, zo. zo Ya, zo. waqalat zo waqalat waqalat zalimuna intat tabi'u On. Nah, berarti. in Kalau berarti di situ intat tabiun gitu Bu ya. Ulang. Intat oh, tabiuna. istilahnya kena ipa. Kenapa? Kan itu punyanya Ya nah, ulang. punya un. Ya, ya, Boleh ya. diulang? Waqalat zalimuna in tattabi'un Bagus. in Intat tabiuna. in tattabi'una illa rajulam mas'ura. Wa qala Mas'ura salah. zalimuna in tattabi'un. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Bu, satu lagi Bu. Ibu banyak latihan lagu ya Bu ya? Ibu udah bagus, tinggal lagu-lagunya aja. Belajar nagom, belajar nada-nada. Yuk, waman dolla. Wa man dhalla Pendek. faqul Waman innama dolla. Pendek. Waman dolla. wa Waman man dolla. dhalla wa man dhalla faqul innama Waman ana dolla minal fakul innama. Waman dolla. wa man dhalla Lanya faqul pendek. innama Waman dolla. wa man wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Itu namanya nyuri napas. Nggak boleh nyuri napas. Lebih dua Latihan. deh Pak. Ya, Wamang Ibu ya. dolla pakul innama ana Innama, ma-nya panjang, ananya pendek. innama Kenapa pendek nih Bu? Ada nih, ada bulat ada ini. nol. Ada nol dua. Ibu Iya, tahu. Tahu cantik kok tahu. Cakep tahu dikit. panjang. Piye toh Bu? Ibu ini. Ananya pendek. Yang Wamang harusnya panjang Ibu pendekin, yang pendek dipanjain. Aduh. Innama anak innama minal ana mudirin. Ayo Bu lagi. Kalau wamang nggak kuat bagi dua. wamang wamang dolla pakul innama ana Iya, ya Pak. innama, pakul innama, Innama ana minal munzirin. minalnya jangan ditahan. Minal idhar komari ya. Alif lam komariah jangan ditahan. Minal munzirin. Minal munzirin. Ulang ya Pak. Wa Iya. mang dolla fakul innama ana innama ana minal munzirin. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Ibu latih nanti bisa sampai ya kalau udah biasa.
Yang bawah, Bu. Fidyatun ta'am. Yatun Fide. Fide. ta'am. Fide. Fide. Yatun fide. Yatun ta'am. Fidyatun ta'am. Bagus. Halalam toibah. Halalan. Toyiba. Y-nya berasa. Halalang Ha. Penyakit ibu itu ternyata kalau H itu suka A. H. Hari-hari. Haha. Bukan ari-ari. Ari-ari mah itu mah kalau lahiran ada ari-arinya. H. Hanya ibu sering ke A. H. Halalang toibah. Kenapa ada toyibah? Nggak ada hanya. Toyibah. Toibah. Halalang toibah. Ada hanya Bu ya. Halalan toyibah. Toyibah. Baba. Bapak. Kan kalau bapak nggak ada bapak. K-nya nggak dibaca. Tulisannya kan bapak. Toyibah. Ini nggak ada A. Nggak ada H. Toyibah. Halalang toibah. Nah, toyibah enggak Kan apa-apa. gini, Pak. Iya itu Ibu masih toyibah. Panjang. Kan Alalang toibah. Alalang toibah. Y-nya kurang nyamber, kurang seksi. Halal toyibah. Halal toyibah. Latih-latih ya Bu ya. Terus. Alalang toibah. Ya, masih ada toyibah. Wamayang tiku anil hawa. Hawa. Jangan ada hanya Bu, hawa. Jangan ada hanya ujungnya. Hawa. Anil hawa. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa. Jangan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. 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 Itu mah Hawa Bu. Nabi Adam nggak kenal sama Hawa. Kenalnya sama Hawa. Siti Hawa. Hawa. Kenapa Ibu jadi ada hanya ya? Emang orang Medan begitu. Hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Hawa udara di puncak itu hawanya segar, bukan hawa. Hawa di puncak kok segar ya hawa. Ayo. Wa ma yantiqul anil yantikul. hawa. Jangan yantikul. Wa ma yantiku. Ya. Wa ma yantiku anil hawa. Bagus. Cuman kurang panjang doang. Anil hawa. Dipanjangkan jadi ada haknya ya Bu ya. Ya wis dah, enggak apa-apa deh. Belum. Iya. Apa? Ini ada lagi di sini ada. Sama nih Bu, ada hak lagi Bu. Penyakit ibu semua nih. Ada tasjid, ada hak. Kalau ini udah. Coba kalau bisa. Wa illa wa yuha. Yuha ada haknya. Kalau yuha itu pedas. Pedas. Habis makan cabai. Illa wahyuyuha. Gitu. Bayangkan ujungnya ada K ya Bu ya. Seperti ada K. In huwa illa yuha. Nah, Ibu tinggal latih-latih aja. Udah bagus kok. Terus, wa minal lail. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu. Ada tasdid. Wasabbihu. Wa minal laili fasjud lahu
sabbihu lailan tawila. Nah, tuh tawilanya nggak ada tuh. Tapi tadi ibu hunya agak panjang, nggak apa-apa dah. Ya, namanya juga ini. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Kemudian Wawa wawaqa al qawlu alaihim bima zalamu. ya bima zalamu bagus gitu aja berhenti. Bima zalamu fahum la yang tikun. Bagus. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Kemudian Hum yang zurun. hum yanzurun. Alal Alal, a- alal, alal, alal alal a- alal alal laro. aro, alal aro, Mana alal orangnya, Pak? aro. Ini kan alal aro, bukan alal aro. Alal aro, Alal aro. aro. Oh iya, iya ya, Pak. Alal aro ikian zurun. Ibu ini orangnya baik, cuman kalau yang nggak tahu kayaknya lagi dulu pertama saya ngajarin ibu takut, saya diomelin. Amor. Tapi ibu hatinya lembut. Ini tomboy Maaf ibu ya, ini. Pak. Enggak apa-apa. Justru kan kita itu karena nggak kenal maka tak sayang. Setelah kenal tiap orang kan punya punya latar belakang masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Kita jadi saling memahami, Ibu. Ibu ternyata lembut orang ini ya. Suaranya juga indah nih. Ibu Nur Hayati Harahap, saudaranya Rinto Harahap, Ibu ya. Suaminya Pak Alpian penyanyi Tembang Kenangan tuh. Alal alal araiki yanzurun. Kemudian Bu, illa. Illa miro anzo Zonya panjang. illa. Hah? Illa ma illa miran Miro. zo zonya panjang. Zahira wala tastafat Kan fihim. ada amjas ini, Pak. Illa miro anzohiro Zonya panjang. wala. Zo Hah? zonya panjang matobi ini. Illa Zahirau. illa miro anzo irau Eh, wala. eh, Ibu, penyakit Ya, ibu tuh hanya tuh kalau ada haji jadi alif ya. Jadi zoiron, jangan zoiron, hirau, zohiro. Ha dada. hirau. Iya, Ha gede ya. hirau, Ibu nggak percaya hirau. nanti dengerin rekamannya lagi ya. Ibu tadi baca zoiron. Hanya Oh, dibacanya salah jadi ya, Pak ya. jadi mungkin nggak. Ibu tahu itu H. Tapi kok di mulutnya tuh I gitu. Kenapa? Nah itu tanpa Hirau. disadari. Ya, zohiro. Itu. Ayo lagi. Illa miro azzo Ang hirau. ihfa. Illa Iya, Pak. miro ang. Oh iya. Ya, Illa miro angzo hirau walatas taf walanya panjang. Wala wala tas tipihim. Wala walatas tafti bihim. Itu ya, pihim. Pak ya. Sekarang dari Bihim. wala tas ulang dari wala. Walatas tafti P-nya bihim. pendek. Wala tas
tifihim. T-nya pendek. Fihim. Bo. Ya. Wala. T-nya pendek. Wala tastaftifihim. P-nya yang panjang. Wala. Wala tastaf wala tastafti fihim minhum ahada. Iya. Illa mira'an zahiran wala tastaftifihim. Wala tastaftifihim minhum ahada. Yang bawah, Bu. Qala sananzur qala sananzuru sananzur Qala sanazuru. qala sananzuru asodaqta. Asodakta am. Tapi potong dua, Pak. Ya, boleh. Qala Asodakat. Asodakot. asodaqot. Mm-mm. Qala sananzuru tapi itu, Asodakat. Pak. Oh, Iya, itu dua. ini berhentinya agak susah di sini, Bu. Jadi Asodakat sama amkunet. Di sini aja nih akun amkunet. dua-dua Nggak, jadi ya, mati. ya dua-duanya Oh, dua-duanya berhentinya nggak enak, kurang enak. Asodakot sama amkunet. coba saya Terusin pelan-pelan aja, Bu. Pak. Ibu kuat kok napasnya. Qala sananzuru asodaqta am kunta minal kadibin. Ah, pinter. Qala sanazuru asadaqata am kunta minal kadibin. Sadaqallahul azim. Ibu walaupun Makasih ya, Pak. seperti ini, Ibu banyak kemajuan ya. Ibu terus ulang-ulang. Karena Ya. hari-hari Ibu tuh sama seperti hari-hari saya. Maksudnya kita udah di atas 50, udah insya Allah menikmati hari-hari saja. Banyak belajar, banyak ngaji, banyak berbuat kebaikan. Toh jangankan yang 50, yang 40, yang 30 juga kadang-kadang kalau udah ini banyak yang dipanggil sama Allah ya. Kemarin juga Iya. tiba-tiba 28, 27 ketimbun longsor ini dan itu. Mana, Pak? Banyak musibah. Itu yang di mana tuh? Yang di Garut, yang di Jawa, yang di Sumatera, banyak yang musibah, Bu. Ada juga yang baru nikah mau munut mantu di pesawat itu jatuh yang kemarin itu. Mau munut mantu katanya ya. Ya itulah takdir ya, Bu ya semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik dan berbuat kebaikan. Ibu walaupun seperti ini, Ibu jangan merasa, oh Pak Ari saya pengennya tamatan ini, tamatin. Ya perlahan sedikit-sedikit ya Bu ya. Insya Allah. Ibu banyak berlatih aja, banyak ngulang, banyak ngulang. Itu tinggal itu kok. Ibu tinggal ngulang dan ngulang. Kalaupun terasa susah, memang ikro 6 ini lumayan Bu. Nanti kalau udah Ibu ke surat-surat pendek, Ibu udah bagus banget, udah lancar banget ya. Gitu. Iya, Pak. Kalau Ibu Makasih ya, nanti Pak. mungkin kalau Ibu misalkan Pak Ari ikro 6-nya jenuh tunda dulu ya. Nih halaman 18. Ibu ke surah-surah pendek dulu boleh ya misalnya gitu. Untuk menghangatkan suasana nanti kita ambil surah-surah pendek. Nanti Ibu kasih tanda baru halaman 18. Halaman 19-nya nanti diteruskan. Terima kasih Oh, Ibu. Billahi taufiq wal makasih, Pak hidayah. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.